Magsuporte po, inshallah, mamuntulan kita niyo po. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dari mga palangguan atiranan, yari nakita niyo waktu na ito ikarwa, data demikian yang guru na ito mulia, may dimir ka ito tanim patung ito mga waktu ini, yari na takama, magpalugay, bangko yung guru kalasahan, mayroon ng bayan kan Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman, wa yatafadhal siyadatu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulirin dito mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasyansing kamu. Miabot na isabin waktu. Iatod na mo maun kanyo ingganap pangadjian. Aming pangadjian bungasin pag-iman. Aula-aula na tuod habungasin pag-iman. Amin bebog bukan simbar iman usub, iwan beriman babain.
mga anak ako, makakuyag, in bariman usog, iwan bariman babae. Maita sila ito makakuyag, sabab kal na kalasahan sila sinallahu ta'ala, sa hindi dunya, awla na adlaw akhirat. Misan sila rin nakalasahan sin pagkahin nila, tay maun nila ra, habang mayan, kalasahan sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ang kan makaibog yung mga sila ini, apabila sila kialasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. In manusia imastul kanila, dimugal kanila. Kagausan sinallahu ta'ala palasahun kanila sabab kalasahan sila sinallahu ta'ala. Dahil nga sabab yadto mga anak po na mga tiranan, amin sa barang abutan sin suara ini, in ayat pangadjian na to, ayat hasuratu Yunus. Ayat hikaupat, in ayat ini, pagpatumtum kato tanyo sinallahu ta'ala, pagpatumtum pugiwan kuyang, ikarwa pagpatumtum puga hamul ka sinallahu subhanahu wa ta'ala. Palman si maha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala, ilaihi marji'ukum jami'a. Bariman usugiban bariman babae, kauhaan tagupat kajam in waktu, di nila kalupahan in sila ring hatuhan. Di nila kalupahan in sila piyapanjari sinallahu ta'ala. Ilaihi marji'ukum jami'a. Awla rin nila kalupahan. Bang sila piyapanjari sinallahu ta'ala ring hawain na aun. Di nila kalupahan magbalik sila pa biya singka inatag na pahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ibar iman usugi bambar iman babae. Bang karausan sinallahu ta'ala piyapanjari ring haway na aun. Damit kiyan karausan da sinallahu ta'ala pabalikun in aun pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala misan inwahi na aunda. Palman si maha suci maha tinggi, Iza arada syai'a ay yakula lahu kun fayakun. Pabilain Allah Ta'ala ang kabayaan niya unu-unu na sadya. Wayroon mahunit. Sabab siya yung tagpabayaan. Siya yung tagpapanjarihan. Siya yung tagmilikan singkatan unu-unu pakaradyaan. Pabila ang kabayaan niya paunun. Di magkakunan unu-unu. Maglapal sadya siya. Magparmanhadya siya. Kun payakun. Aun kau magtuy-tuy maaun. Biabaw bukan niya to simbar iman usuk iban bar iman babae. Palmata halaw sin jantung nila. Lawanan halaw sin jantung nila in biyayta sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan, impanindug, simbar iman, usug, ibambar iman, babae. Awla-awla hamasa na to ini,
yari kita niyo hamasa, kalay kasi hamasa, timbun tambak, in fitna, in musiba, iwan bala, wal iyadu billah. Ilaihi marji'ukum jami'a. Tumtuman niyo parman sinallahu ta'ala, katan kamu yan, magbalik kamu marikaku. Wairuun makapindi hadunya, magbaliking katan, pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, magsama-sama. Wa'adallahi haq. Imbiyata sinallahu ta'ala, amin mabunna. Imbiyata na to nagsulbi. Sulbi hun sintara akal, iban sinway akal. Inyad to wayroon bunnal. Bangaon na bunnal, hantara na to magkahi. Ada punin janji sinallahu subhanahu wa ta'ala, inna wa'adallahi haq. Bukun yung pialingkat nila baran nila. Bukun yung pialingkat nila bayho nila. Bukun yung pialingkat nila taumpa nila. Sa impialingkat nila mag-alop inipon iwan tagipon. Mga tuwan, mag-alupin tao iwan tao, luksurin sa sakatan. Imbadyo niya, badyo pangantin. Sakali mag-alupiwan sintuhan niya, pangit. Pangit in badyo niya, pangit in pakayan niya, pangit in lupa niya, malumi in pakaradyaan niya. Ada punimbar iman. Malingkat siya umalupatuhan, wayro sa malaggo, wayro sa sibi-sibi, wayroon lumi dakula, iban wayroon lumi asimi, karna biyawagbukan nila, karna tiyatangkisan nila, karna iaayaran nila, in ginhawawaran nila, hapag-ayad kabayaan sinallahu ta'ala. Innahu yabda'ul khalq. Sa bunal-bunal tuod parmang sintuhan, ipapahati kato katantan, siya in puunan nagpapanjari panagnaan singkatan piya panjari. Summa yu'idu, mahuli pabalikun sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dengan sawabian mga anak po, bariman usog, ibang bariman babae. Nagsasadya magbalik pahadarat sintuan. Way kuyas sindasad niya, way kuyas sinyawalihan niya, way lummi simbaran niya, way nalummi sinyawalihan niya, way ruun lummi singkatan pakaradyaan niya, hakabuhi dahon niya pakabatay. Sabab tium-tum nendua. May kita ni uliang sinallahu ta'ala magtagipon. Sabab, aw nagpapanjari kato. Sabab, aw niyanog harak kato sintuhan. Bukon kita pangasubuhan sintuhan di niya kaingatan. Sakawa, hipakita kato ing kaadilan. Hantara sintuhan iwan sing kita. Hipakita kato sinallahu ta'ala in kaadilan hantara na to magkahi. Biya na sinjima to hamasa na to ini, naiging kasabunnalan, naiging kaadilan, hantara na to ibang sintuhan, naigmanim bihag to, inhantara na to magkahi, way nakabuntulan, way nakaadilan, waliyad billah. Ada punimbar iman. Liyajiyal ladhina amanu. Tung basang sinallahu ta'ala bariman usugi bang bariman babay. Mantayad to, piyagkahakaran nila inding hatuhan. Piyagkahakaran sin atay nila. Piyagkahakaran sin akkal nila. Piyagkahakaran sin jantong nila. Piyagkahakaran sa lugay nila wuhi, mangarap patuhan. Rabbul Alamin.
liyajzi alladhina amanu wa amilus salihat. Tumbasan sinallahu ta'ala. Sintumbas piangayu niya, iban sintumbas janji sinallahu ta'ala, iban sintumbas palawi sinallahu subhanahu wa ta'ala kani. May tayad tu mga tuan, wa amilus salihat. Makuyag siya mag-amal simarayaw. Labirang singkuyag niya, pumaun siya hapdi siya. Labirang singkuyag niya, minum siya siniuhaw siya. May tayad tu, nagpapanjari kaniya, in nagdaat kaniya, in nagpahati kaniya, sin karayawan dunya, iwan sin karayawan hadlaw akhirat. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. Panduan siya papamuntol di dunya. Aula hadlaw kana harap niya nas. Sulat sinallahu ta'ala pamanusia. Sakalin siyam siyangan sintau bihaun. Biasa sulat sinta upatau paglinguhan. Ang painsulat sintuhan, paipon niya, inasal-asal naglilingog, magsulot na. Inasal-asal wayrusa, tumayaw na. Inasal-asal takarusa, mig na. Bilkis, magkagunahan kita niyo kahatulan. Magkagunahan kita niyo kaadilan. Wayron mabaya kalingugan yung kabayaan sintaw kaadilan. Sumakawa mga anak po, bangdi maripahinang simbar iman, daawa sadya, suara sadya, ada po nimbar iman, hinang simpito ang gauta baran, in piag ang gautaan nila, hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amad to mga anak po, in ayat pamuunan pangadian na to. Jari niya masyakitan yung hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unin hadis yan daingkan Mu'adh ibn Jabal radiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Ma min muslimin يبيت طاهرا فيستيقظ من الليل hisiu in Muslim natug siya tindum halawang kasutsiyan may tayat tudumin na sabot sababing pagtutug dum in pagtug sindum vitamin in pagtug sindum, hipagpauli sin laul. Laul sin mata, laul sin plom mata, laul sin bahi buha mata, laul sin bulbul habaran niya, sin unod niya, sin kata nabaran niya, di kaubatan sin vitamin sa inubat niyan, vitamin pagtug sindum. Firman sin Allah Ta'ala, waja'alna naumakum subata. Ulit natin si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua rin kahalan na to. Matug iban bati. Kaya untuan in umul sintaw ka numan tahon. Intug niya. 4 tahun. In 2 tahun batik siya, matao din tug niya rin simbati niya, kabati niya. Pagubus, intug niya bukun halawang ibadat, pagubus simbati niya, bukun halawang ibadat. Yani mga tuan, pagpakuyag sintuhan, amalan sinbar iman usog, ya amalan sinbar iman bar. Yabitu tahiran,
Natug siya halom kasutsihan minal layl. Fayas'alullaha khaira min amri dunya wal akhirah illa atahu Allahu iya. Natug siya sindum halom sutsi siya. Unin halom sinsutsi, natug siya halom ibadat. Natug siya ilas ibadat niya sambayang sunnat. Fayas'alullaha khaira. Nangayo siya patuhan sin kawati niya sin way pa siya natutug. Iwan mangayo siya patuhan sin sung niya matug sin karayawan dunya iwan adlaw akhirat illa atahallahu iya. In pangayo niya yadto halom kasutsihan siya sinadlaw, halom kasutsihan siya matug, amo sa halom kasutsihan iagad ning kabayaan sin Tuhan. Amanu wa amilus salihat. Piarayaw na yung parat saya niya. Piarayaw na yung pag-amal niya. Insung niya matug na ngayo siya pa Allahu Ta'ala. Karayawan dunya, iban karayawan akhirat. Sababin pagtug niya yung mamait na siya rin nga dunya harap padlaw akhirat. Illa atahu Allahu iya. Malaingkan, hirihilkan niya sin Allahu Ta'ala. Wala na ngayo simbati, wala na ngayo sinsung matug, wala na ngayo halong katuwa. Aturan niyo mga tuwa. Yan nakita niyo hama sa impangayo na to, suway na harap patuhan kata. Sabagkal na intao, nabiya na mano, kaya pukan na kaniya-kaniya, kaya pukan na ama, kaya pukan na ina, kaya pukan na nakura, kaya pukan na raayat. Nahinang natukong katanta. Illa ma sya Allah amurakuman in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan tutuanin pamulan siyang katutanin. Na nanamun na to na tiap-tiap siyulakan. Imbati kau halawm da kau sutsi. Imbati kau halawm da kau nangayo pakabayaan sin Tuhan. Matugman kau halawm da kau kasutsihan. Matugman kau aunda kapiangayo mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa nangayo kau patao wala kau nangayo patuhan. Hikarwa hadis an Ibn Abbas. An Ibn Abbas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Baita sin Ibn Abbas pangtungod sin Junjungan alayhi salatu wassalam ni Abdullah. Nagsabda law na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahiru ay niulummiin baran niyo. Ay niulummiin akal niyo. Ay niulummiin nyawalihan niyo. Ay niulummiin kabuhi niyo. Ay niulummiin kamatay niyo. Malano kamu kari asaliring hatuhan. Tahiru hadihil azad. Subay kita niyo tetap malano imbaran na to mangarap patuhan. Ilaw niya, impagwa niya, ingkata ni pangaluptan niyo patuhan, subay siya malano, subay siya sutsi. Aula-aula imbaran ini. Bang masabot na imbaran, yaon na impangatod, yaon na impangdungog, yaon na impikilan, yaon na inkatanta. Takhiru sutsihan niyo, palanuan niyo. Anyo agaran kabayaan niyo, sa agaran yung kabayaan sintuhan niyo, tungod pa jasad niyo, iban tungod pa nyawalihan niyo. Taharakumullah. Bang niyo ihaga ding kasutsihan ni natulan sin paglano. Halin haway ni. Taharakumullah. Lanuan kamu sin Allah Ta'ala. Atin niya makuyagin Allah Ta'ala.
piyakay mo, ing kabayaan sintuhan mo, hakabuhi mo, hakamatay mo, wala mo ihaga ding kabayaan mo. Kita niyo mga tuan. فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَبِيتُ طَاهِرًا إِلَّا بَاتَ مَعَهُ مَلَكٌ مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ. Hisiyusin tao natug halom sing kasutsihan. May ta siya natug halom kasutsihan. Narani aring sing kabati ni halom siya kasutsihan. Illa bata ma'ahu. Aon matug haraig niya. Uno matug haraig niya. Hi ama niya, hi apo niya, hi kalasahan niya. Bukon, kalasahan sin Tuhan, kalasahan sin Allah Ta'ala. Hisiyo yan. Yabitu ma'ahu malakun. Matug haraig niya im malaikat. In malaikat matug haraig niya, kuyag. Iban in malaikat matug haraig niya, mangayo patuwa. Natug siya nangangayo, halawang katugan siya na nangangayo, sa babaw niya hindi maigkan niya natug, may ta di maigkan niya, halawang sutsi siya, simbati siya, halawang sutsi siya, matug siya. Unin doa si malaikat kaniya. Allahumma ghfir li abdika. O Tuhan namu, kami ninipon mo. La ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di kami o Tuhan namu magsusulang sindaakan mo. Bang mo kami ra akong nagsusujud. Dihimi ba? Mangayo kami kay mo. Bukon pawaran nila. Kaya ngayuanin tao natutug. O Tuhan ko, ampunan ipon mo yaon. Mayta, fa'innahu bata tahiran. Karena bati siya sutsi, natug siya halawang kasutsi. Sa niyo mga anak ko. Dahil sabab yan, aon na mapatay rin na siya lihuon, sabab niya tayo siya halawang kasutsihan. Naimbiyaon siya, kita niyo lihuon. Kita niyo mga anak po. Iyat tuwing siya rayaw-rayaw, pamulan siyang katutan niyo, magkagunahan na kita niyo hamasatan niyo ini, in waktu bati kita niyo halawang kasutsihan, waktu matug kita niyo halawang kasutsihan, maingkan natutug kaw, indayaw niya mga anak po. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aon dumaig kay mo malaikat sin Allah Ta'ala, mangayo kay mo kaampunan, kalna iagad mo ing kabayaan sin Tuhan, hawak tu bati kaw, iwan hawak tu natutug kaw. Ikatu hadis. Daing kan Abi Darda. Unin hadis yan mga tuan, pamulan siyang katutan niyo. Si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unin pamulan siyang yan. Man ata ala firashihi wa huwa yanwi an yakuma yusalli min al-layl faghalabahu aynuhu hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana nawmuhu sadakatan alayhi min rabbi. Sabda sin junjungan alayhi salatu wassalam, hisiusin tao madto na mainkan way siya nakasambahayan. Tumagawa, nakahalok sadya siya. Paghalok niya yadto nakabati siya sambahayang nasuho. Way na siya nakatahadyon. Kantian sinallahu subhanahu wa ta'ala karayawan.
Sisulat da sintuhan lahu manawa. Na niyat niya magsambayang 4 karakata muradto. Ganap pa. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana naumuhu. Tug niya to amin wala siya nakawati. Haganta sumambahayang siya tahajjud. Wa kana naumuhu sadakatan. Tug niya yadto. Sarakka. Dahil hindi sarakka yan. Sadakatun alayhi min Rabbi. Sarakka sinallahu ta'ala kaniya. Aturihan mga anak po. Dahil nga sabab yan. Bulan sangan na to, marayaw imbaran na to. Balikan na to, yari kita ni wakahalan, abnormal ang kahalan. Mataod mano siya nagtatali sing kangian. Mataod mano siya nagpipikilan sing kalubiluhan. Mataod mano siya nagtatali sin pag-akal, sin pag-anyaya. Inbar iman di. Tangkisan nila yung nasabot ito. Dahil nga sababian mga tuwan, yari biyayta si mga sahabat sin Nabi. Sahabat tao Makkah. Sahabat tao Madina, iwan sahabat hakuliling niya yan. Uno yung biyayta yan, pamulan sang katutan yun. Di makalauli mag-ibadat sindum. Di da makalauli mag-ibadat sinadlaw. Makatagiin tumunay sin pardo ain, iwan sin pardo kipaya. Makatagiin tumunay sin wajib at tiap-tiap siulakan. Matagi masuak inbar iman usong, iban bar iman babae, tumunay sin kawajiban sin adlaw, iwan kawajiban sin duum. Mayta. Habbaballahu ilayhim. Karena kalasahan sila sintuhan. Magkagunahan sila sa sintuhan. Di nila kagunahan nila sa sintao. Bangwayon pabayaan sin Allah Ta'ala. Di nila kabayaan nila sa sintao. Bangwayon panugot sin Allah Ta'ala. Di nila kagunahan nila sa manusia. Hakatiling kal sin dunya ini. Bang bukun kug iban rida sin Allah Ta'ala. Ngagad sila kabayaan sintuhan. Dahil nga sabab yan, siyo in nakatunay simpardo, siya na yung kalasaan sinto. Siyo sabin nakatunay sintimatapil hapardo ingan niya sunnat, siya na sa suok-suok pa Allah Ta'ala. Uno yan mga tuhan, baitaan kita ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaykum bi qiyamil layl. Hinangan niyo tuod. Tunayan niyo tuod in sambahayang sindom. Uno yan, sambahayang tahajjud. Uno yan, sambahayang sunnat Twitter. Uno yan, sambahayang kadlal fajr. May ta'yad to, fa innahu da'bus salihin. Karena amo yan impangaddatan. Amo na yan, imbawbog si mga sila nakauna rin kato taniw. Amo na yan, insipat si mga sila nakauna rin kato taniw. Kakuyagan nila sinadlaw, aula kakuyagan nila sindum. Maigin pagriya, maigin pagparungog-dungog, maigin pagtakabur, mayta, baynaka wa baynallah. Way na nakalamod, way na nakakita, hantara mura iwan sintuhan. Dabut salihina qablakum. Amo yan, insipat si mga sila. Naubos. Wa kurbatun ila rabbikum. Bang niyo yan na hinang. Ikasuok niyo patuhan. Ima na sinsuok patuhan, kalasahan kamu sintuhan. May ta kamu kialasahan sintuhan, habbaba ilaykumul iman. Wajayyanahu fi kulubikum. Wakarraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Hasabab sin pag-iman.
malingkat kamu patuhan. Usog babae, malingkat kamu patuhan. Hasabab sim pagkupur, misang kamu malingkat, pangit na kamu patuhan. Kakuyakan simbar iman, in iman. Kakuyakan simbar iman in hinang. Nawang niya na hinang in sunnat, timatapil hapardo. Kurbatun ilallah. Ikasuok niya po Allah. Hikarwa, wa manhatun anil ism. Iman kagausan niya nating galanin mangi. Way makagaut timanggal hamangi amuren tao nag-iibada. Way roon makagaut timinggal hamangi amura inti awang sintuhan. Amanu wa amilus salihah. Ikatu wa taghfirun lissayiat. Hipagpapas sindusan niya. Mapapas na indusan niya hasabab sin sunnat timatapil hapardu. Wa maturadatun lidda. Ini kaupat. Hikaig na sin sakit habaran mo. May tayat to. Doktor kau, sabab di na kau kumaun sin sukang. Sukang sin atay mo. Sukang sin akkal mo. Sukang sin baran mo. Sukang sin dugo mo. Sukang daing Allah subhanahu wa ta'ala. Sakali, insukang sadari niya kaunon, banda sin doktor. Inbay ta sin Tuhan sukang, kaya kaun niya. Manjari musan kaununin sukang biyay ta sin doktor. Sa insukang biyay ta sin Tuhan dis. Matradatun lidda'i anil jasad. Nah, apabila hinang si Manu siyan bihad turagbos, igun sin Tuhan. Makakausin Tuhan maging sinuno, sin sakit. Dahil nga sabab yan, imbaran na to ini. Aon sakit magdatong, aon ubat, aon mag-ubat, hisim mag-ubat. In sakit dahil hatuhan, in ubat dahil hatuhan, in mag-ubat dahil hatuhan, in magpaulit dahil hatuhan, hisiura, ikaw, tiap-tiap siula ka. Amo yan, mga anak ka po. Na unim biyay ta sintuhan hayat. Naimun mukim. Gayru mamnun. Mga sila yan bang manaykod na rihadunya. Inrejeki nila rihadunya upamakun tubig ubos mabuhi, ubos mapatay. Upamakun ilaw ubos mabuhi, mapatay. Hadlaw susungon non-stop. Aturayan Tuhan. Naimun mukim fi jannatin naim. Paibugon na to mga anak po. Bunal makaibugin piaibug sintao. Sakawa. Doon kita niyo hapagpaibug sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kahinapusan mga anak po. Sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pamulan sang kato tanyo hahinang, hinang tiyo-tiyo, sindumi ban sinadlaw, sa wala na to na hinang, hapasalan sing kaligap, hapasalan sing pamahil-pahil, hapasalan adamul ihtimam, wala na to dihilan halga, wala na to dihilan important. An Ibni Umar radhiyallahu anhu. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Balita dahin kan Ibnu Umar. Anak hi Umar Ibnul Khattab. Dimug ko lang na injunjungan alayhi salatu wassalam nagsabda. Unin sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man salla duha. Isiyo si makasambahayan. Insambahayang duha. Insambahayang duha. Sa kira-kira timilak na insuga.
Gumuha na yung suga. Nagsambahayang kawyat to amod tin panagnaan. Induhulan niya si sambahayang duha, amin di pa maabutin pagbang ruho. Awan, nagsambahayang siya doom, amin sambahayang witing, isa pa rin, tinggalan, in sambahayang witing, kutiba lahu ajru syahid. Isulat sinallahu ta'ala in pahala niya. Pahala sin tao na syahid. Nagdepend sin agama, nagprotect sin agama, in siya nagprotect siya sin agama, pabaran niya, bang niya na kaya protekan nin agama niya, pabaran niya, nakarihil siya karayawan halaumbay niya, bang siya nakarihil karayawan halaumbay niya, nakapanglamin siya, hakakidkiran sambil pakatiluakan. Bihad to mga anak po, murah-murahan. Ayaw na to kalupahan ng panuntum. Sinahmat sinallahu ta'ala. Tiatawang kita niyo sin Tuhan. Tiatawang kita niyo sin piapanjari sin Tuhan. Tiatawang kita niyo sin malaikat sin Tuhan. Ingkatan piapanjari sinallahu ta'ala. Kato taniyo. Wanahnu saydul kaum. Kita niyo in sarayaw-rayaw hakatan piapanjari. Misan pa malaikat. Ayaw na to yan tulog pasun. In mga bihad to karayawan, tugtog na rin to, murah-murahan. In mga anak po na mo hatiranan, amin iawutan sin, suara na mo ini, magtaayon kita niyo hakabayaan sin Allahu Ta'ala, magbutok kita niyo pangatayan hakabayaan sin Tuhan, alupon na to magsama-sama in kabayaan sin Tuhan, paghambuukan na to in kabayaan sin Tuhan, magsama-sama, magusog magbabai, amo yan inikasalamat kato taniyo, hikasalamat sindasad taniyo, hikasalamat sinyawalihan na to, hikasalamat singkabuhi taniyo, dahon na to mga rap, pahadarat sinallahu ta'ala, tubtub na rin to, murah-murahan, salam kasila sa namo, ha mga nagdurungog, nas'alallaha subhanahu wa ta'ala, at tawpika was sadad, وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين والمقبولين في الدنيا والآخرة اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين اللهم يا تواب تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم اللهم يا رجاق ارزقنا فإنك أنت خير الرازقين اللهم يا كريم أكرمنا فإنك أنت أكرم الأكرمين اللهم يا عليم علمنا فإنك أنت علام الغيوب سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين